وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اور یقیناً لے گلی منگا ڈیر رسولان ڈیر امتون دستان مخیم فاغی تکذیب کو نونی والمنگاغی لرام و سخت دمالینوں پر ضررون دبدن دیر پارا کدی اللہ تساجزیو کی فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون نو کلا شرائع دی تزم عذاب چیدی اللہ تعالی کرے لیکن سخشو دلی زونا او خیستکو دی در شیطان حراملنا چیدی کول فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ارگل شدیر کہا توحید چی تبان کرشو راپران سمن فدیبانے دروازے دہار سے ترائے کل شدی لویو پلا پائنے متون شدی لور کرشو نرونی والمنزی لرنا کہا توحیدی نومیدو فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین نپرے کرشوی جڑے دائے قوم سے ظلمی کرو تو صفتنا دواک دارے خاص رب العالمین قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ويدي تمال خبر راكم قوالی اللہ تعالیٰ استعصنا غضنا واستعصرين او بندش راولی استاس پزونو نسوک دے زمعاد دے چراولی دا اللہ نستوا شراولی تاوستد آستان دامونا انظروا کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون اگورا سرنگے قسم قسم بیانو ملا دلیلنا بیاہم داخلق مخارین قل رأيتكم إن نتعكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون تو آیا تاس خبر کراشی تاس عذاب اللہ ناگہ راشی یا اخکار راشی دروازی نتوا کی پائے بانے مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین إلا مبشرین ومنذرین اور نلی گنگا رسولان مگر زیری ورکون کی او یرا ورکون کی فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون چاچی مان داو عامل نیک نوی حسیرا پیو نوغنجن کی والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون آکسان چزم آیتنا دروجن گنی جخ بشی بدی پور عذاب فسوضائی شدینا فرمانی گئی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم منی ملک تو آسنو امتاز سشما سرائے اختیار دے دخزانو دا اللہ انو امتزو عالم بغیب بانے انوائم زتاس تشز ملکیم ان الطبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون تابداری نکم زو مگر دائے شما توحی کے ریشی تو آیا برابر دیڑون نولیدون کے آیا ولی تاس سوچ نکوئے